ҳамада салом алейкум бардоро, хуш омадем ба канали SM Шарипов ва бо шумо ҳастам ман муаллифи канал Муҳаммад Шарипов. Имрӯз сешанбе, яъне ки видео аз рубрикаи Антидаҷҷол. бо ширкати шифофарбо шумо метавонед ки ҳиҷома, фитобочка ва масҳаҷ бепул кунед ва ҳамчунин доранд дороҳои гиёҳӣ барои асаб, лоғарӣ, фарбешавӣ, вазнгирӣ, вазнпартоӣ, бемориҳои занонаву мардона ва гайраҳо. Шифофармо истифода кунед. Ва меҳмони имрӯзаи мо ҳаст Ходим Олимхуҷа Файзович. Нешавон кас мара ба як айфон як Lexus бигирад. Шаҳру шидак кам нашид фисфисита ало бопарад бисӯза. ва ё ин ки лангулӣ ва ҳамчунин видеоҳои ҷолиба метавонед шумо бардоро тамошо кунед дар телеграм канали Салом TGI. Телеграм канал бардоро кушода метавонед даромада тамошо кунед трейлерҳои порчаҳои видеоиро ки дар закрити каналаш меброяд. мо дар замони технология ва асбобҳои рақамӣ зиндагӣ дорем. ҳар як қадаму гардиши мо тавассути спутник камераҳо ва телефонҳои мобилӣ назорат мешавад. аммо соли 2014 ҳодисае рух дод ки тамоми мутахассисони таҷрибадори замонавиро ба ҳайрат гузошт. агар ки дар шумо писанд омад видеош ба метавонед гузашта дар закрити канал обуна шавед ва видеоро пурра тамошо кунед ва тарзи гузаштан дар закрити каналаш ҳам дар онҷо нишон додагӣ. ва агар ки закрити каналаш обуначиёш ба 5000 раса 4 каса ҳаҷ умраро мекунанд. хеле ҳама фикри хубе бардоро обуна шавед, мумкин ки победитело ягон каси шумо бошад. лангули ти худат медонӣ ки худ аллакай медонӣ ки ман дар чӣ гуна маълумотҳо роҳ дорам ва чӣ гуна чизоро ман дар бораи ту медонам. ин тарафша ҳоло дахолат накардаистам. ин боз ба сабрию ба тоқатию мардонагии мара нишон медиҳад ва фақат ман дар бораи ҳамун тарафиш кор кардаистам ки тра маҷбур бисоза барои суханои худат хита мард мегӯй ҳамчун мард дар сухан ҷавоб гуфта битонӣ. яъне ки ҳар як одам вақте ки сухан гуфт мардиш дар ҳамун ҷо вобастагӣ дорад ки ҷавоб гуфта битона. марди онира намегӯянд ки шумо мекунед. ба сари одамроӣ кардан дигар кор. Даёдат боша о нав бачае ки буромад кун. о нав бачае ки яшав да эфир тон буромад мара гуфтае ки ман рафтам кор кардам фандим кардам фаҳмидим. оз вақто қасам ҳамун бачара гуфтестан. ман гуфтам накунем, гуфтам ман мегум шон ман ҷавоб мегум, ман дар любой корам ҷавоб мегум, ман ба номи худо мегум накунем, дар кор нестай. на бизанен, на латинен, на ягон хая ки ҷура иям хелеам хеле ки хеле ҳар як одам барои худаш ҷура душман дорад. хеле ки айпишти SM Шарипов чӣ қадар одамо меброянд гап мезананд. на одамои ман ҷура одамои ҳастанд ки одами кучагианд ҷура. вот да эфир буромад наметаванд. вот просто мега фақат кучада бигуда куҷо даймо бирем. дигар корош чӣ хеле ки дар барномаи пешакӣ буд ҳаёти муҳоҷир дамо тамошо кардем. шумо медонед бардоро ҳамуно чӣ хел кардан ай куҷо адреси тра гирифтан хестиян рафтан. вот ҷура 3 рӯз тра кофтиян фаҳмидӣ. вот 3 рӯз ҷура тра кофтиян омадиян тра ждатат кардиян. хая ки худованд нахостайда о беҳад уятиш ба худо қасам роз истай даже ятиш даже роз истай. ура ҳамун суратша бибинӣ ку метарсӣ. мақсад марди ира нишон наметаванд. марди оне ҳастае ки мард сухан гуфт бояд дар суханаш ҷавоб гуфта битонад. лангули шахсе ҳастае ки туҳмат мекунад, открита туҳмат мекунад одама ва гапе ки мега далели факт надора ва вақте ки далел талаб мекуниша мега ман далели тира чӣ кор мекунам, ман бедалил гап мезанам. мардум шумо чӣ хел ҳамин хел одама ором тамошо мекунед вақте ки одам ба забони худаш меяд ки мада далел лозим нест. ман киноята чӣ кор дорам, ман факт қатъи кор мекунам. вот именно мада факти ки дар кор нест. чигуна далел лозим нест. далел ин кори ҳақqa, ин гапи ҳақqa. яъне ки видеое ки айни замон ман мекунам чӣ против лангули, чӣ тарафдоруши, чӣ хеши табори чиёру ҷураши, фақат ба диққат тамошо кун, фақат ҳақ бош. мусалмони ҳақиқӣ меган ку ҳақиқӣ и ҳақпараст мешава. шумо ботилпараст нашин, ҳақпараст шин. офтоб омад далели офтоб, гар далелат бояд аз ӯ рӯ матоб.
ва чӣ хеле ки лангули аз аввали корш то имрӯза дар гапош ҷавоб гуфта наметавонам, ман тайёрам ки ҳар як видеоеро ки дар бораи ҳамин одамо кардагим таҳлил кунам ва ман тайёрам ки ҳамин одамо бироянд дар таҳлили ҳамин видеои ман бигӯянд ки фалон ҷош неправилна ё ин ки неҷош тӯҳмат ҳисоб мешавад. Ман тайёрам. Лекин савол дар ин ҷае ки оё шумо ҳам тайёрен ки қатъи ман бироен дар прямой эфиру ва таҳлил кунем гуфтаҳои шуморо ва шумо далил биёрен. Яъне ки тӯҳмат нисбат ба ман кардан мо нишон додем дар видеои пешинашон ки чунин одам худшон аст. агар тамошо кунӣ аҳамият дода боше дар гурӯҳи 24 дар муҳаммадиқбол мебуроя овози гулакӣ хати гап мезана. ҳамиди ҷура вақте ки ман лангулиро биз мегум тасдиқша шумо диден. ин одам бизай на танҳо дар ин тараф, дар ӯ тарафшам, дар тарафи ғарибишам. Яъне ки эфиро ва дигар гапҳо субеста. Дар ду видеои алоҳида ман 100% доказат кардаги тасдиқ кардагим ки ин одам бизай, 100% бизай ки шумо бидидем бизишона. Ва имрӯз бошад дар ин видео ман тасдиқ мекунам ки ин одам хоинай. Яъне ки дар видеои пешина мо определит кардем маънои калимаи биз чӣ маъно дорад, биз кияй ва доказат кардем ки чӣ гуна худи лангули бизай. Акнун дар инҷа таҳлил мекунем ва муайян мекунем аввал пеш аз фаҳмидан чӣ хеле ки ино гап мезананд ба ҳавои даан, ман хеле ҳавои гап намезанам. Аввал определит мекунем ки хоин яъне чие ва хоин кияй ва дар асоси ҳамин муайян кардагии худмон мебинем ки оё лангули хоин ҳаст ё нест. Яъне ки Ходим Олимхуҷа Файзович. Если что ин лақаб нестай бародаро, лангули лақаб. Ин номай. Нигоҳ кунем бародаро, хоин ин аз калимаи хиёнат гирифта шудагиай ва хиёнат хоинӣ чанд намуд мешавад. хиёнат мешава ба рафиқ, ба дӯст, ба ҳамсар ва хоиние ки ин одамо ба назар доранд ва хоиние ки мувофиқи қонун ба ҷавобгарӣ кашида мешава, и ду намуд хоинияй. Хоини давлатӣ ва хоини миллӣ. Яъне ки хоини давлатӣ шахсое ҳастанд ки дар структураҳои давлатӣ кор мекунанд. Мисол одамое ки дар ягон мақомҳои давлатӣ кор мекунанд, дар ягон сохторҳои қудратӣ кор мекунанд ва нисбат ба ҳамун кори худшон нисбат ба давлат уже дар ҳамун дурун хиёнат мекунанд. Яъне ки рафтору ҳаракатҳое мекунанд ки ба зидди давлат, ба зарари давлат мешава. Ин мешава хиёнати давлатӣ. Акнун ҳастаи хиёнати миллӣ. Яъне ки шахсое ҳастанд хиёнати мекунанд ки ба миллат зарар дора ва миллат аз ки иборат аст? Миллат аз ҳар як шахси алоҳида иборат аст. Ҳамин хел ҳаст ва акнун мо нигоҳ мекунем ки чӣ гуна ҳаракатҳое ки лангулӣ кардагиай ва мекуна на танҳо ба ҳар як шахси алоҳида зарар доштанаш ӯ субеста, бо дар умум ба худи миллат зарар дора ва ин мувофиқи ана ҳамин гуфтаҳо хиёнат ба миллат ҳисобида мешавад. 100%. марҳамат боша одаме ки қонундон, боша одаме ки дар ҳамин корро разбиратсия мекуна, таҳлил кунен. Видеои маро ҳоло тамошо мекунен, таҳлил кунен. оё ҳамин хел ҳаст ё ин ки нест. Ва пеш аз тамошо кардан бародаро фаромӯш накунен, агар ки шумо доим каналро тамошо кунен, фаромӯш накунен ҳамеша подписатсия бошен, обуна бошен, комментария бинависен, чунки мо дар давоми ҳафта як видеоро интихоб карда аз комментҳои ӯ 5 нафарро интихоб мекунем ва 5000 рубла тақсим мекунем. Ин корро мо ҳар ҳафта мекунем. Тавассути прямой эфир мегзара. Прямой эфирш дар телеграм канал мегзара, ссилка телеграм канал дар описания ва бидурем бинен ҳафтаи гузашта чӣ гуна гузашт ва победитело якчанд нафараш алоқа биромадагиам, бисёрш алоқа биромадагӣ нест ҳафтаи гузашта. Бидурем тамошо кунен, номотуна биёвен, биридагӣ бошен, ман алоқа бироен, сумотуна бигирен. Ва ин кор ҳар ҳафтае бародаро. Антидаҷол. яъне ки проблема ва мушкилиҳои мо ин сабаб шуда ки яъне ки худо одама ҳамин хел мезанад. Сабаб шуда ки ҳамин одама рӯи аслиша шумо бинен. Ва имрӯз дар ин видео доказат мешавад, тасдиқ мешавад хоин будани ин одам ки ба ҳамин хоинӣ дигарро гуногор мекунад. агар тамошо кунӣ аҳамият дода боше дар гурӯҳи 24 дар муҳаммадиқбол мебуроя овози гулакӣ хати гап мезана. ҳамиди ҷура якум хиёнат ба миллаташ. чӣ хеле ки гуфтем, миллат иборат ҳаст аз ҳар як шаҳрванди алоҳида. шумо дар видеои пешина аллакай дидем ки чӣ гуна хост паставид кунамара ва дар видеои дигари ҳаёти муҳоҷир дидем ки чӣ гуна ба сари як одама бандит роӣ мекунад то ки лату кӯпуш кунанд. ин ки ҳастанд? Ино аъзои миллат ҳастанд, ино шаҳрванд ҳастанд. хоб мегзарем дигар тарафашда, яъне ки оҳиста оҳиста бародаро ҳолат ҳамихе вазмин шидан мегира, хушрӯ гӯш кунед. мегзарем дигар тарафашда, вақте ки крокуста проблема шид, ҳамин одамо баромадан ҷанга пропагандировать кардан. ман хестам биромадам гуфтам ки пропагандировать кардани ҷанг хуб нестай. дар ин байн мо фаҳмидем ки пропагандаи ҷанг дар худи яъне ки дуруни тоҷикистоне, дар худи дуруни блогерои тоҷикистон рафтестай ки пропагандировать кардестан ҷанги дар Украинара аз тарафи Россия. ма
дар именно ҳамин факташ хеле ҳам ҳайрон шудам. نرو پدر التماس نرو. التجای دختری 4 ساله بختاور آریپوف افسری تاجیکی ارتش روسیه از پدرش که به جنگ اوکراین نرود. من نمیروم، به ساخالین میروم و برمیگردم. اما دیگر به نزد 2 فرزندش برنگشت و روز 13 دکبر جسدش را در زادگاهش شهر استراوشن دفن کردند. لیکن لангули чикор кардак? Ҷанга бироварда нишон дод, ҷанга бироварда рекламировать кардан. Ма чандин бор хестам дар ин бора гап задам, ҳатто қатима прямо эфиро шидак. Момай лангулиш, момай момаҷонуш баромада гуфта ки мо шаҳрвандӣ ҳамиҷара дорем, мо бояд ки маҷбурем ки бирем хизмат кунем. ягон кас маҷбур нест, ин хай гап дар ин нест. мо масъалаи эфира гузаштем. در پایان ویدیو بنیو جورایف به هموطنان خود به زبان تاجیکی مراجعت کرد. سلام علیکم برادران من، این جنگ ما نیست برادران، به شما به این جنگ اومدن شرط نیست. مقصدی گپ کی ما گفتم همین کار همین آدم میکنه، همین کار به ضرره. یعنی که چه خیلی تو ملت خطر رو بلد میکنی که جنگ روسیه بروا. Ты не понимаешь, пока это тебя не коснется. Ты понимаешь, тогда, когда... تا زمانی که به خود انسان ربط نگیرد کس نمیفهمد که چی روی داد. جگر پورت رو میبرند و نمیدونی که به کجا. که حکومت روسیه یعنی که یکی از جایهای بله ما امروز مجبوریم میریم در روسیه کار میکنیم، لیکن یکی از جایهایی که بیشتری آب دیده پدر و مادر میریزونه یا که آب دیده فرزند را میریزونه این روسیه. شما میبینید که چی نمود ظلم در اونجا رخ میده. این آدم رکلامی رو میکنه اونی را که این مسئله شروع نرفته از پشت روسیه در اوکراین جنگیده است. درباره اونی که چی گونه مهاجرت در پرابلم های در روسیه ایش شرط نیست که ما در اینجا بگم. شما خودتون میدونید در ویدیوهای ما بسیار چیزا هست این دیگه تما. لیکن این آدم درباره همین به خاطر اونی که شهروندی روسیه داره، به خاطر اونی که در همون درو کار میکنه، در همون درون هسته میخزه جنگ رکلامی رو میکنه. و ما در همونجا گفتم که این آدم موتیف داره برای این کاری خچه کردن. اکنون میگذاریم реальні گفته‌های خودش گوش میکنیم که چگونه این آدم موتیف داشت برای این کار کردن و بعدی با یک چیز دیگر شرکی با اونم شما رو دهشتناک میکنه. یعنی که گوش میکنیم که این آدم درباره جنگ چی میگه و چگونه ویدیوهای جنگ این آدم برآورده رکلامی رو کرده. جورا مرا زنگ میزنن ایسیس بی فهمیدی؟ ایسیس بی مسکو زنگ میزنن فراد میکنن عادل فهمیدی؟ مرا فراد میکنن عادل ما داوجا میرم جورا داوجا میرم که میویا یک شنوسم یا کم میویا فهمیدی؟ اگر دیده باشی ما در چی پارتوفتگیشم در مو اسویو رفتگی یک автомати کلون داده شد سنایپر داده شد اونجا ما پارتوفتگیشم اما اکتا ما پس آخر ادنوی نه مقصد خیلی چیم دا سوزم قطیش او همون شعرفو خطیه کار میکنه وای مرده کار میکنه همین پومشی گومانیتارنش میگن چی میکنم چی دیدم خیلی کار میکنم همون میروم خیلی چی میکنم مثال نگاه کن که همین رازگوار شده وقتی که قطی باباجان گپ میزنی کو وقتی که قطی باباجان گپ میزنی جوراب قطی باباجان گپ میزنی ای اسویو گپ میزنن همین خیلی چیزا گپ میزنن همین چیزا همه دامو رفته بود وقتی که مرا فایرود میکنن مقصد میگه همین خیلی گپ چپ رفته سر چی باشه شما گفت همین خیلی گپ را چی میکنن این باباجان دا خیلی بعد چی بگم اونجا نومی پرزیدنت تیجاره میگیرن تو خیلی همه هم گپورا پریوودشون کردگیان بعد ما وقتی که زنگم زدن ما اکم تو خیلی پر برا کار گفتم خیلی پر برا جوان گپ نیست بعد گفت چی چیزو اونجا گفت من گفت بگی روی شد بعد روی کردم دیم دا همونجا ولی همون جورا همون جورا چیز که سافتن و درباره اون که این زبیسو چگونه به دست ما اومده ما در برنامه یکمون برای تصدیق کردن بز بدن لنگولی فهموندم. مرحمت ویدیو با پادکست که بدورین تماشا کنین در اونجا میفهمین. ما دیگه نمیفهمونم. خب یعنی که شما تماشا کردین که این آدم موتیف داشت برای این کارا کردن، برای جنگ رکلامی رو کردن موتیف داشت. دیگه اش میگذاریم برای خودی حالت کروکوس. شما میدونین که در حالت کروکوس برآمده کوشاد گرچنده که بالای سر ما تهدید شد. ما در نویسوندن، ما در زنگ زدن. شما میدونین که تو که ما همین رسلدوانی را نکنم، لیکن من نه تنها رسلدوانی را با زبان تاجیکی بلکه با زبان روسی کردم که
ҳоло ба фикрам 800,000 просмотр чанд қадари доран ҳамун роликҳо ҳардашон. Дар бораи ҳамин одамое ки дар кори Крокус гунаҳгоршон кардан, гӯшшон абридан, дигар корҳои даҳшатнок кардан, ман ҳамра покиза буромадам таҳлил карда дар шумо фаҳмондам. Лекин ин одамо пеш аз оне ки таҳлил накарда бад ягон кас аз ҷумла худи ҳамин Лангулӣ баромада ҳамун одаморо гунаҳгор карданд ки бар зидди халқу миллат гап мезананд. ба худо қасам дар ҳар ҷое ки мешава ҳамин тоҷик мурдам гушнагида. Правильно, шумо ҳаматон медонен. Яъне ки шумо мумкин аст бигӯед ки ҳо хай мо медонем ки ҳамун одаморо гунаҳгор карданд. Иш муҳим нест. Муҳимаш оне ки ин одам меҳисобид ки ва ё гунаҳгор нестанд. Яъне ки чӣ хел? Бале, ҳоло майра тасдиқ дорам, ҳоло ман записша мемонам ки ин одам ҳамун вақт ҳамин хел меҳисобид ки ин одамо гунаҳгор нестанд. Лекин ба хотире ки гӯшу бинишон брида маҷбуршон кардагиян, ҳамин кора кардагиян. Лекин бо нагем ки хай ҳо правильно. Лекин дар болои ҳамин дар каналаш буромада ҳамунора гунаҳгор кардагияй. Яъне ки ҳоло гӯш кунед як бор записи аввал ба далтша гап мезанем. ма олям хта насколько боварӣ надорам ик мақсад ма дорам сирои дорам чизои дорам ки наметавонам гуфта нигаҳ ки ҷура аст. ҳамин бачаҳое ки дар ми теракт пушон кардияна то насколько ҳамин чиза боварӣ дорӣ? ман насколько уверен нестам дар як чиз, барое ки аналитикое ки алгоритме ки аналитикое ки рус хичон бировардастана, анализое ки блогерҳои рус мақсад оперативникои дрни чихел фаҳмонам профессионалое ки ҳамин кора кардаст, ҳамин кора занимат ман фаҳмидам. дальша дига гап назар. неки гӯш кун Идрис гӯш кун. неки ти худат нигаҳ кун ки ҳамун одамо чӣ гуфтестанд, аз забони худшон, аз даҳани худшон чӣ биромадастанд. тагиест аз забони худшон биромадастанд. ин чиза мега я нуқта гӯям агар шуур аст, гӯш кун. мега як нуқта гӯям агар шуур аст, буи ҷӯи миллион ояд ҳаме. та агар сағира мефаҳмидагӣ бошӣ мефаҳмӣ ҷура. фаҳмидӣ? бале. барам хадар чизои нестанд ки мо фикр намеёб ки ягон чиз инҷа бояд чизи дига ҳам шида метавонад ки ҳамун одамое ки ҳамира анализ кардастанд метавонанд ки аз тарафи Украина барои оправдат кардани хичон бошанд. ака дига не мо то олам нафаҳмидӣ. то Идрис нафаҳмидӣ. ман тра мефаҳмонам, то ман намедонам то фикри ти куҷо дар. ман тра гуфтастам ки ту вақте ки гуфтӣ ки мисол ма ягон каса поддерживать накестам, ягон каса дастгирӣ намекунем, ягон каса просто қатъиан во чихти дар амуҷа. ман тра гуфтастам ки ман тра савол ба миён товардам ки ҳамин одамо ҳамин кора кардагиян. ту мегӯӣ ки ман боваришо надорам ки ҳамин кора ҳамиё карда бошам. боз савол додам ки ҷура субҳоналло, боз савол додам ки ҷура насколько боваришон дорӣ. ту гуфтӣ ки ман боваришон надорам ҷура. ман гуфтам ки харашо. боз савол додам ки ту худат дидӣ ки ҳамво ба даҳаншон чӣ гуфтастанд? ту гуфтӣ ки ҳова дидам чӣ гуфтастанд ба даҳаншон. бароям ка ман ана тра гуфтастам, ҷавоби ман ҳамин бата ки як нуқта гӯям агар шуур аст, буи ҷӯи миллион ояд ҳаме. ту бояд бифаҳмӣ ҷура иҷара. фаҳмидӣ? яъне ки ҷура вақте ки бибаранд ҷура чилик табикананд, вақте ки бибаранд носуни чилик табикананд, яъне ки бибаранд як кори вазнина ки бикунанд, бача бибаранд дар сари кери тока бизананд, баъд ту ба кала мегирӣ, мегӯӣ ки лели нама киштам. фаҳмидӣ? яъне ки нокасии ин одама шумо тасаввур кардастен? дар ҳоле ки чунин фикр дар асл дошт ин одам, баромада дар видео ӯро гунаҳгор кард. савол чӣ тара маҷбур кард? ҷура мара занг мезананд аз ФСБ. фаҳмидӣ? ФСБ Москва. ин дуруягии одама магар нишон намета бародаро? ва гапе ки дар ӯ асос нестай, чӣ хета ба Аллоҳ қасам мехӯрӣ? ба худо қасам дар ҳар ҷое ки мешава ҳамин тоҷик. ира чӣ меган? ира мусри ютуб меган. ин онира нишон намета ки одам пушти экран дигар чизай, дар рӯи экран дигар чиз. бародаро, хом нашен, як бор хушрӯ фикр кунен. ҳамин одам дар асл фикраш нисбати ҳамон одамо дигар буд, лекин баромада дар рӯи экран дигар чиз гуфт. ин хиёнат ба миллат нест? ҷура мара занг мезананд аз ФСБ. фаҳмидӣ? ФСБ Москва. ин ба зарари миллат нест? шахсоеро ки дар оҷа гӯшу биниҳош набридан аъзои миллат нест? шаҳрвандои Тоҷикистон ба ҳисоб намераванд? модоме ки нисбатшон дар асл ин хел фикр надошт, медониста ки маҷбур шидан ба кала гирифтан, медонист, лекин дар каналаш баромад чӣ гуна гапҳо гуфт.
بالای ایده گپی را که خودش گفته نمیتونست گپی حق ما بر اومدم گپی حق گفتم بر اومده قطعی مامجانش مسخره کردن که کاری که او کردگی ما هم کرده میتونستیم. استیو شریف میبره گپ میزنه میگه که ویدیوی مالا نگاه کنین ما ها نمو دولی پیش همه بل اومدم گپ میزدم. پس چی به شما نکردین؟ و یا اینکه پس چی به شما تا حال نمیکنین؟ چی به شما تا حال یگان کاری که اسم شریفوف میکنه نمیکنین؟ میگن که کرده میتونین بکنین. چی با در هر یک کاری که میشوه نسبت به مردم تاجیک شما برآمده یکم تاجیک گناهگار میکنین. یعنی که در این بین ما فهمیدیم که کی معلوماتی بر دروغ میرسونه. خب برای 1 میلیون روبل بچه 100 چند آدم بکشینه. در این بین ما فهمیدیم که کی بر ضد خلق و ملت گپ میزنه. با خدا قسم درمی هر جایی که میشوه همین تاجیک مردم گشنگیده. در این بین ما فهمیدیم که کی ملت خودش پس میزنه. کلت ایدن هم قشلاق میبرای همو برو که میپشونی و مایکه بوی گی گاو میکنه. در این بین ما فهمیدیم که کی از ترس و از هراسش استینه را پنهان میکنه و گشته پروتیف خودی ملت خودی خلق گناهگار میکنه. جورا مرا زنگ میزنن ایس اس بی فهمیدی؟ اس بی مسکو اش کامبوتون استارتون بمونه. و باز تصدیق دیگری ضد ملت بدنش در اونی هسته که همین گپا را بچه خاطر گفته است. بله که یک کروکوس مثال آورد نفهمید که بازارش میشه برای اون خاطری نمیدونست که من در درونی اگین دارم. یعنی بازم اون که فکر نمیکرد که گپ بازار خودش میشه و باز این گپ به خاطری اون گفته است که یعنی که آدمی را که خاطرش صحبت کرده است تهدید داره. سبحان الله. باز سوال دادم که جورا ناسکو که باوریشون داره تو گفتی که من باوریشون ندارم جورا ما گفتم که خراشو. باز سوال دادم که تو خودت دیدی که همو با دهانشون چی گفته استن؟ تو گفتی که هوا دیدم چی گفته استن با دهانشون برای که ما انا ترا گفته استم جواب ما همین باته که یک نقطه گویم اگر شعور است بوی جوی میلیون اوید همه تو باید بفهمی جورا اجرا تهدید داره و این تهدیدی علاقمندی داره با تهمت یکمش نسبت به ما. و این آدم هم گفته است که دیدی آدمایی را که در کروکوس همونو هیچ گناهگار نبودن مقصدو لیکن همونو را برده مجبور کردن گناه به کلا گرفتن. مقصد که ایرا گفتنیه که شرط نیست تو گناهگار باشی نباشی ترا میبرن همین گناهت میکنن که چه خیلی آدمایی را که در کروکوس کردن مجبور شدن گناه به کلا گرفتن ترا هم همین گناه میکنن خوینت میگن محکمت میکنن. گفته این آدم تهدید داره. ای بچه ببرن دستاری که تو که بزنن بعد تو به کلا میگیرید میگوی که لیلی نمکشتم فهمیدی؟ سوال در شما در خلق و در دیگر آدمای قانوندار این تهدید به اعضای ملت بود یا اینکه تهمت به مقامات بود که آدم‌ها را برده مجبور کرده خواهیم کرده تهمت محکم میکنن. گفته این چیزی کو شده شما در ویدیو دیدین. شما خلاصه برورین که این آدم کیه. ما تیارم همیشه در سخنایی که گفتگیم در ویدیوهایی کردگیم نسبت به این دجالو با همون آدمی که در برش گپ گفته شدگیه با همون تحلیل کنم و در گفتگوهای خودم جواب بگم. لیکن به شرط اونه که شما هم در گفتگوهای خودتون جواب بگین. کسی که ندونه یک بار دیگه با پیمچه از وجود میکنم هیچ وقت شما این کارا فراموش نمیکنین. چه خیلی که صدای امید صدای شیطان جان زرک شده اومده اقرار شد اینا هم جان زرک شده اقرار میشون. فراموش نکنین که صدای شیطان دشنام با مادر کردگی بود. این آدم سخنای بد نسبت هم مادر گفتگیه هم پدر گفتگیه هم همسر گفتگیه و هم این یک طرف بیسته. این آدم تهمت کردگیه. تهمت به یهود بدن، تهمت به خوین بدن، تهمت به همجنس بدن، تهمت به کودک رسیدن و در فیگه بال چه تهمت‌های دیگه هسته که ما مگریم روی خط کنم در بالای اکران بمونم. یعنی که این گپا کارهای هسته که ما در شما خاطر رسان کردم که این آدم نسبت به ما کردگه. لیکن چخیلی که شما میبینید تحلیل کردن و روی اصلی آدم در شما نشان دادن این با پرابلم‌های ما دخالت نداره. این روی اصلی همین آدمه. پرابلم‌ها ما فقط در شما خاطر رسان کردم. پرابلم‌ها فقط سببش دیگه که موافق کودکس ما آدم غلطه که کودکس ما چگونه یعنی که آدم‌ها گناهگارن و گناه اینا اوجا پریچینش دیگه. حتی اگر اینا نسبت من خیلی گناهگارم نباشن ما همچون مسلمان باید که اگر همین کار را بدونم باید که اینا در شما بگم برای اون خاطری که این ضرر شخصی این آدم نیست این ضرر عمومی ضرر جامعیه باید ببرم بگم. لیکن به خاطری که بعضیات نمیفهمی خیلی چیزا قدر نمیکنی بسش که یا که نکنش یا که چی را بس کردن همه این نه همون شخصایی ده که وقتی که همین گونه ویدیو میشوه شما میگین که بسش که چی را اون را که آدم بزای ما در شما میگم احتیاط شین بزای همین را نگم که بزای اون را که آدم دیستیویتل نه خیلی فکرای نه خیلی ضررها به جامعه به مردم به ملت رسونده است برآمده در شما میگم که آدم همه خیلی احتیاط کنین همین را نگم
دیوانین؟ бале барои кора кардан шумо бояд ки благодарит кинен мара. Благодарит ҳам накардин, ҳадяқал қадр кинен. Барои он хотире ки ин одама аз ин тараф рӯ шама нишон додан, ин хел да шумо шинос карданша, ин кори осон нест. Ин кори осон нест ки ира детективҳо бояд бикунанд. Фикри ақидатона бардор дар комментария бинависен. Ин намуд материалҳо хеле ҳам бисёрае ва худи лангули худша медонад ки ман дар борааш чӣ гуна маълумотҳо дорам. Ва то ҳол фақат гуфти ӯ прикол ки ай лавлавакош нишон додаистам, лавлавакоша бировардаистам. Барои чӣ? Барое ки то последнира ман ира шанс додаистам. Ин ҳами қадар вақт дароза то охира ман ира шанс додаистам ки бироя иқрор шава, ислоҳ шава. Ислоҳ шидан, иқрор шиданаш дар чи ай? Ҳар як гапое ки нисбат ба ман гуфтагӣ ай, ҳар як гапои беасосе ки нисбат ба ман гуфтагӣ ай, баромада ранги дар прямой эфир баромада ба тарзи ҳазломезӣ, бахшиш, зана ёфта мешава, бародар ёфта мешава, тари гапо не. бахшиш ҳамон одаме мепурсад ки гунаҳгорае, яъне ки гуноҳта иқрор мешавӣ, гуноҳта ба кала мегирӣ, мегӯӣ ки тӯҳмат кардагӣ ва бахшиш мепурсӣ ва мегӯӣ ки бахшиш ба хотири он пурсидастӣ ки гунаҳгорӣ. Хая хатогӣ ши хай бахшиш, хай на ман тра мебахшам, та мара бубахш. Не, ҳеҷ вақт одам бахшиш напурса дар ҳоле ки гунаҳгор набошад. Меброи бахшиш мепурсӣ агар ки иқрор шай гуноҳта. Агар иқрор нашай гуноҳта ва ба кала нагири гуноҳта ма да бахшиш пурсидан дар ҷа муҳим нест. Ту метавонӣ бахшиш ҳам напурсӣ. Ту иқрор ша гуноҳта, ту иқрор ша тӯҳмата. Иҷа ҳадафи асосӣ бахшиш пурсидани ту нест. ҳадафи асосӣ иқрор шидани тӯҳмат кардани тура, иқрор шидани дурӯғ гуфтанта. Мабро ҳар як гапое ки нисбат ба ман гуфтагӣ далил биёр. Чӣ хеле ки ман гапое ки нисбат ба ту гуфтаистам далил дорам, далил овардаистам ҳамаша аз ҳамон аввал то имрӯза. Ҳар як гапое ки ту ҳам нисбат ба ман гуфтагӣ далил биёр. Далил оварда наметонӣ, иқрор ша ки тӯҳмат кардагӣ, иқрор ша ки аз даҳат чизи баромад мегӯй, мисли ӯ қанчиқое ки чизи пеш омада даҳаншо метиханд. تا کی میخوای این دادن ادامه بدی؟ تا کی؟ من تا کی میخوام بدم؟ من دوست دارم زیر کی شهید بشم. бардор дар болои экран ссилкаи телеграм канал, ссилкаи ютуб канал, дута видеои пешина тамошо карданаша фаромӯш накунен. Бо диққат бошен, гӯш кунед, лайк ва подписатсия. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда.